Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 24. Adda tattao nga agpampamarang agayam, ngam adagayam anadagdagket pay ngam ti kakabsat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Anya ti kunam? Umutang ako, mamanang. Pangalaam nga iti pagbayad mo. Iso nga rin nga umutang ak tapag negosyo. Tapno adda pagbayad kuntuken ka. Ada kwarta. 1. Agpapautangak. Ngam di ka pautangan. Anya? Adon ti utang mo kanyak sindi. Malagip mo iti napalabas a bulan. Imutang ka kanyak iti 5,000. Kunam nga usaram apagbirok iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay laeng. Di ka payla nakabayad, saan ka mat nakabirok iti trabaho? Mangantayon, tatang. O anya, anak ko, pinautangan na ka ni manang mo. Saan? Diyak ka nung amin binayadan di utang ko, idi. Bayam, takasaritak ni manang mo. Bayan yun. Mapanakla umutangan kin Uncle Oscar. Iururnungan na ngamin ti panagkalaysada iti boyfriend na. Isu amaawatam ko ma. Sige, tatang. Mangantayo nga rodan. Tainton madamdama. Mapanak ijay balay da Uncle Oscar. Napanan naman ang dadya babae, di pa'y naginaw. Inyuray naman kanyak dagito iinawanan. Adda na panan na. Agap apura matapim manaw itay. Diyak inawan dagita. Naglaingan. Awan lang dar aramidan nandito'y balay. Umututang ngamin ken ka. Tapno pagpuunan na. Ngam di mo matkano inikan. Gaputa di namot amuti agbayad, tatang. Sapay masikuran ka nga dalaang dito'y balay. Kasano, di namot ngamin amuti dumiskarte nga agbirok iti trabaho. Kitaan nyo, dagiti kabatch na, addan trabaho da. Isulaangan ti istambay. Oh, nag-retire kayo matgaya manangkan. Wala. Napanmin nalakan ni Antem de chike. Dakkel siguro ti retirement payo anya, Uncle. Adamit. Agas mo ti mano atawan na nagserbi akas municipal engineer. Kan malaksid ijay binulan a pensyon nyo. Plano mingarod ka ni Antem. Kan kadagiti kakasinsin mo amapan kami agtor. Ay, imbag pa'y kada kayo, Uncle. Apay ngay may ka. Awan dagiti kakasinsin mo. Tanapanda nagtrabaho. Kuha, Uncle. Nagapapura ka. Tayong kam gatagan di appliances akayat ni Antem. Umayak ko maumutang, Uncle. Anya? Pagpuunak ko maiti negosyo. Jakmat ngamin makabirok iti pagtrabaho. Ay, awan maipautang ko. Ha? Diyan na alak at cheque, nagdiretso iti bangko. Adumot lang ti binayadan mi kani Antem. Mangibaga ka kanimanang mo Kanya ti serbi na nga agtrab-trabaho iti bangko. No di nakapautangan. Hello? Ayan mon, friend. Itay pa lang awagan ka. Ada ako ni ti meeting place ta. Ay na, agur-urayak pa'y laang iti pagluganak, friend. Napnapanam aya. Dito'y balay ni uncle ko. Ha? Apay nga da ka dita. Sige, umayakon. Darasum tani, mabisina kon. Di kamot gamin ag-reply. Wan, umayakon. Mabisina ka talaga. Iso nga ado ti in-order ko. Oh, apay aday talang juice can burger ti in-order mo. Ay na, friend, awan pagbayad ko. Bayadak. Anya ka day to abeshi kon aya. Gusto da ito yan. Kababain matkan ka. Anya aya nga ti pagkaskas-tam. Malagip mo di imbagakan ka. Akayat ko ti agnegosyo. Juan? O sige,
Agistorya ka laang tamangan akon, mabisinak ka talaga. Anya-anya ang negosyo ti kayat mo. Kwa, paglakwan iti badbado. Kat? Awan nga rod ti pagpuunak. Kat ni manang mo ngay. Apay adi ka umutang kan kwa na. Hey, pinabainan naklang. Apay, awanin ti sabali apag patulungam. Ay, Mano aya ti kasapulam. pautangan nak, friend. Oh, aday ta. Imisam kan. O sige, pagtungtungan ta dayta inton madamdama. Mangan taman pay. Tatang, adan pagpuunak iti negosyo. Pinautangan na ka ni angkal mo. Saan, tatang? Agpadadaan na imot kini Manang. Ni Alona a best friend ko tinang pautang kanya. Kat mayat Rugya kun adagos. Nakasarita kun di abangak a pwesto. nasaya at dayta a planom. Wan tatang, tumakderak iti bukod kong asaka. Asa anak amang namnamakin ni Manang Maricel. Ipanaknak ko kankwana. Akabailak ti agbaligi. Uray sa anak atulungan. Para makita no agbaligi iti dayta a plano na. Apay, kunana nalaka ti agnegosyo. Ay na, anak ko. Saan mo akontraan ni ading mo? Suportaram kumalatan. Ay, di nakit diyan anusan ti agbirok iti trabaho. Nungay agbaligi iti dayjay a negosyo na. Ay, awan lat amukon, tatang. Kan nangalaan na ngay gayam, iti pinagpuunan na. Imutang iti gayam na. Sapay ko mga rod na makabayad. Amang ano iso day ti pagapaan da nga aggayam. No di na mo ti agbayad, iti utang na. Hoy, Cindy. Oh, Manang. Matmaturog ka matla ang gayam dito'y pwesto. Agur-urayak na ang iti customer. Dagitoy, dagiti lako? Kadaanan mo't amin. Asino kumanga iti gumatang ka dagitoy? Uyawang pailaang mat. Sa kaagban-ni-banikas. Apay, pudno mo't tibagbagak ka. Saan ta kami nang nagkit-kita iti balay? Numakariingak, awan kan. Masapsapa ak ngamin nga umay dito'y pwesto, Manang. Iso nga rod, nga umay ko ibagakan ka, asakbay, apumanaw ka iti balay, siguradum amalpas mo pa'y amin at trabaho. Aglinis ka mo't Anya? Saan nakapatudunan si Kasindi? Tasyak, timang bibiyag kada kayo kun ni tatang. Anya? Pinautangam di gayam mo? Wen, jay best friend ko ani Cindy. Amamumot day jay. Saan ka di? Lukon na ka lang day, Jay. Nagkunakan ka. Uray po utam timbagak. Saan ka man ngagsawi ti kasta? Singiram kit di, takas sa pulak ti kwarta. Ay na, kwartak day jay. Ay, di kagsawi ti kasta, Kwarta dagiti naganak ta day, Jay. Nas ka na pagguduan ta, Nagkunakan ka nga, ipautang mo. Ni, Cindy. Apang adda ka pa'y laang dito'y balay nga aglinlinis. Isumat ngamin tibilin ni Manang Maricel, tatang. Sakbay ka nung apumanawak, nasken nga aglini sakpay. Kat kasanon dyan negosyom. Iso nga rod aparpartakak ti aglinis, tatang. Ay, bayamon. Ta siya akong ti makaamo ang makisarita kan ni manang mo. Oh, friend, kaano ka ngay ngagbayad? Ha? Panagbabayad ka din? Saan pa'y matkit di? Ang dandanin ti deadline mo. Ayun, anya. Naskan ngagbayad kan. Takasapulan ni manong ko day di akwarta. Kasta ka di, friend. One friend. Kat, kumusta nga'y tinigosyom? At damat lang ti maganganan siyam? Daita nga rod ti parikot, friend. Tamatumal. Ay, Kat. Hanya ngay nga rod. Talaga akas ta. Ang masapol nga agbayad kan to iti utang mo, ha? Kanya, nagbayad ang tigayam mo. Saan pa'y, manong?
Kita amday ta. Urayam ngamin ati, due date na. Ay, awan latam mo kon. Di ka agsawi ti kasta. Ay, kita am tamang ano, itarayam na kaday ta, gayam mo. Ha? Ado ti kasta itan. Iso adi ka kumagbalin a biktima. Hello? Nasaya at mat. Tas sinong bata mat lang ti cellphone mo. Ni sikamat gayam, friend. Napanak iti pwestom. Mano ka nung naaldaw asaan ka nang lukat ijaya? Kuang amin. Agbayad kan Itarayam samot ti utang mo. Saan? Diyak maarami date na. Awan ka iti pwestom. Saan ka matama kontak? Anyangay nga rod ti panunutak iti dayta. Kuang amin, friend. Aguri-kurak ngaging gaita. Ay, di mo itarayan ti utang mo. Uray aggayam ta. Kabailan ka nga idarong. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Alona. Awan dito'y panunot ko timang talikod iti utang ko kan ka. Nasaya at matno kasta. Masapul nga agtungpal ka iti tungtungan ta sindi. Idarom ka, no di ka agbayad iti utang mo. Juan, di ka madanagan. Agbayad akmat laang. Tatang, asino di kasarsarita ni Cindy iti cellphone na? Rabrabi Adda aya, Agkaabay laang ti siledmi. Iso amang mangag ko. kasta ka de. Damagan nyo man tatang. Ngamin, kasla agsingsingir mo't di kasarsarita na. Ay, No asino at nagtaw-tawidan na iti kasta nga ugali na. Agutang, santo di namot bayadan. Mangibabain a babae. bayam, taibagakan kwa na. Siyak tupay nga minakabsat na kat di naktupay amo a bayadan. Saan ka di akasta? Tulungam kit din ni ading mo. No anyaman ti problema na. Cindy! Agring kan, aldawan! Mapana ko nagtrabaho. Agdalos ka pa dito balay, sa ka pumanaw, ha? Cindy! Apa, edi ka sumungbat? Manang, sana ka makabangon. Anya, saan ka makabangon ko na? Agkakapsutak, manang. Nagpusyaw ka mat ng paiso. Ayan ni Cindy. Asino kayo? Gayam ko ni Cindy. Ngam saan itan? Tadi na binayadan ti utang na. Ilamlamangan na kami ka ni Manong ko. Di mi pa yan makontak ti cellphone na. Adda ka di basol ka da kayo ni Cindy? Ti utang na kanyak. Naginteresan. Apay ngay adi na bayadan. Apay, manulauna yan aya ti utang na kada kayo nga agkabsat? Takasla kayo asino nga umay dito'y balay mi? Bayadan na ah. Tapno Jack idarom day taakabsat mo. Saan na kayo nga ilamlamangan ni Cindy? Agsaksakit kat naka-confine iti hospital. Ngamsa na bali. Tapno awan mo ti makunkunayo. Bayada kun ti utang ti kabsat ko. Agsakit ni Cindy. Wan uncle, aging gaita, adapay lang di ospital. Masyanak ni Cindy. Hindi nga min imaimutang kat jak inikan. Uncle, Nakonsensya iti naramid ko. Adamot may apautang ko. Jak mula pinautangan eh. wan nga rod uncle, Ay, tila nagututangan nan. Isupa yan ti saan apakapangpanganan kan pakaturturugan. ala, tulungak ni Cindy. Agyaman nga rod uncle. Kasimot. Naminsan lang nagkidaw ng jak met tinulungan. Di kagdanag. Tulungak ti kabsat yo. Oo, di mo pilitan ti bumangon, no di mo pa'y kabailan. Talagang agkakapsutak pa ang manang. Ngamnas ka na bumangon akon. Taado ti babayadak nga utang ko. Anya ti pampanunutam, jay utang mo kan ni Alona?
Kasano anamon? Binayada kon. Anya? Wan, imay da nagsingir dito ibalay. Iso a binayada kon ti utang mo kan ni Alona. Kan, wan gayam, inikan na ka ni Uncle iti kwartam. Kat no maimbagan ka, mapan ka kano iti balay da. No kasta, binayadam di utang ko manang. Wan amok ngamin nga iso ti paka-stressam. Pangalaak nga iti pagbayad ko kan ka. Bayamon, saan mo na bay bayadan? Ang adun ti utang ko kan ka manang. Bayam nga Ruden. Tulungan naklaangan nga agisagana para iti kasar ko. Un manang. Agiwaras kan to iti invitations ko Un manang. Ken, syakton ti agnegosyo, tasika ti agbantay. Un manang, kayat ko. Ken saan kan makigay-gayam iti dayjay nga Alona? Saan mo't gayam anasaya at ti ugali na dayjay babae? Di mo laang nabayadan, idaron na kan adagos. Anya ak klase agayam dayta? Dagiti naanos at tumulong, saan to pulos a malipatan ti aramid da. Idinto ta dagiti dakas ti panunot da, dakas tumat ti pagbanagan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.